Včera, 23. augusta, Novorachovčanie dočekali školjárok zo zrižných mestoch, u kotrih žiju Rusnaci, Ruskoke Restura, Kocura, Novoho Sadu, Gospodjincoh, Đurđova, Verbasu, Savinoho sela, Šidu, Berkasova, Petrovcoh, Mikloševcoh i Bačkej Topolji. Programa jubilejnih 25. stretnucoh ruskih osnovnih i štrednjih školok počala u osnovnoj školi 18. oktober u Novim Orahove, a učašníky boli jej školjare. Ja вже думам, že na stretnucoch najznačnejší i najväčšiu váhu trebáme položiť na deti. I думам, že takí programy treba, že by sme obdumovali co veci, že by im to bola nahrada za toto, co celý rok chodza poriadne na hodiny, že še zakladajú, že učestvujú na zmahanjoch, že píšu i roboty, i javljaju še na konkursi. I думам, že toto stretnuce by trebalo buť mjesto gdje še djeci druža, a že by im to bolo i dejaka nahrada i motivacija za daljšu robotu ih. Domašnji gosti obišli etno hižu, Temetov i hrob Štefana Čakana, cerkvu u Novim Orahove, a pošloše i do Bačke Topoljidze našćivena osnovna škola Čaki Lajoš, Fotbalska akademija i muzej. Teraz nam na šore 26. stretnuce i mi še už porazeli u osnovnej školi Anton Bauer u Vukovare, že iduce stretnuce budze u Vukovare i u našej područnej školi u Petrovcoch. Co rozumiše za každú pohvalu tých, ktorí nás žadajú i dalje prijaz, jak počituju naše aktivnosti tu na planje ruskog jazika. I mne je milo, že nás dneška provádzajú predstaviteľe nacionálneho osovitu opštiny Bačka Topolja, zo zmesných zajednicoch. Oni nám pomohli i zo finansijnog boku, že by toto stretnuce bolo uspješno realizovane. Organizator stretnuca ruskih osnovnih i štrednjih školok, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu.